Kublai Vivaro ki propjor ki bajos natanan ban sngap iki video ha kane ke channel. Walhaden nyotli ki jing lekai tak tau Cristiano Ronaldo ha ka Man United menta ka semoi Henry Snewbok uklam ban yo wat dang ko wei ko kol ro. Lap no ki jing lekai ke bam penimet u Cristiano Ronaldo lo yo ban tap kol ha ka met ko lai pesan da ko ba shuhet ya ko bol. Henry la khen pat ya ka badai ko offside. Haden lai li jing lekai ba klem ai yok Cristiano Ronaldo ba unsdang kum fast 11 ha ni klub ka Man United kleyo dengan job ha ke English Premier League. Henry ha basdang pad yak jing lekai ha ke Europa League la ailat yok Cristiano Ronaldo ha ka fast 11. Henry Snewbok ka Man United kala sharem ha Real Sociedad tang dai wei not goal leng ba ka penalty ko liat thep da Oradis Mendes ha ke met basan ba kondai. La am show ya kan ni ka penalty ba kam day ka penalty Henry ka rai jong referee la ai be ya ka penalty wat haden bala review ta VAR ka jing yo penalty ka Real Sociedad dai haden ba Lisandro Martin ulaur bat ko bol ka lej par na jing jong dakan ki jing sharem ya ka Man United haliyeng kan pun kre pat ban ya kun shabar na leyeng ya Crystal Palace ka khatway trik mantau nai ka bahap ha ki sni ba kan bagi jing lekai ha ka Europa kan le shabar na lejing ban kun bersya ya ka klub Sheriff haba phai ka Arsenal kala khur da ka jing job shabar na lejing ha ka jing sedang ya ka Europa League da ka bala ban rem ya ka FC Zurich da art nevei kol ha ka ni jing kun ka Arsenal lam mat ya kol ban kong do Marquinhos ha ka net ka bakan ri Andai ka FC Zurich kala an ban phai ha ka net ka basa pusau lang pa Okeselu leng pa ka penalty Henry ko kol kicing jab kalawan pat nau ides en kitia hakem net ko man ri pawar dakan ni kicing jab ke Arsenal kat pengkrek pat banyak haliyeng persya ya ke Everton shua bakan yakun ya ke PSV ha ke Europa League haba pais ku pat kicing lekai minit ka Fenerbahce kala job ya ka Dynamo Kiev da at Leverkusen kat bak Roma kala Sharem hak Ludo Kuret da at Leverkusen kumban chupen kan mau ke rumah dari ke lado ya ke Europa Conference League hak semoy baladam kan bak Rennes Kelajop ya ke Lamika kan bak Prakar Kelajop ya ke Malmo ke Real Betis Rus Kelajop ya ke SJK ke Union Rosi Kelajop ya ke Union Berlin segi pat ke Jinglekai ke Lazio Kelajop ya ke Feyenoord kan bak Monaco Kelajop ya ke Crvena Zvezda kan bak ke Ferencvaros Kelajop ya ke Trabzonspor Terperlok tang jining cik nupat hak baik video kublai shibona